Ki khubor ka batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hakastep jangka ka santri uyayong ketan wildlife kelap ya Hati Khlaw. Thiah ya Lyngktar hakui ke Khlaw kebadan hak sau mer bernihat Repoi district. La Suba bakajing yap jong ni Hati kelap bende ni kajing syabat Bording namar kajing tingko Hawaii baklan bor badan hak ketika jaka namar bagajing kenjang jong ni wayat Ilektrik kelong tang kumah nyopudi nasla kendo. Ketenat wildlife jong kerib Repoi district karangkat kejadan lang jong RFO ba lining walang kelapoi syaga dengan jaka ban pelong kajing tokit halo kajing yap uni Hati ba minta kedang ab siaga hukum bakam halor lakin thang nikin cutem. Ketenat wildlife kelakin tu ya ketenat badai bakin wengno ya uni wire elektrik namar ba om tang ba kabuk jingma ya kimrat ndai kabuk jingma wat ipat ba bayat bayeng ru. लाइन के नीचे बच्चों